Nalazimo se na mjestu Lužne, selo Lužne broj 57, tu mi je dom, a Fojnica, Srednja Bosna, kako god hoćete. Mnogi znaju za ovo, samo što nisu pokušali, mnogi mogu, neće da pokušaju. Evo, jedan snimak ću baš posvetiti tim ljudima koji bi imali želju da da odnekle se krene i o tome malo razgovarati, jer mnogi odlaze ovdje, omladina odlazi, a ko se god susreće sa niskogradnjom i imao bi priliku sa mnom da ovako malo i porazgovara, da mu malo neke stvari, ako mogu da pomognem, što se mene tiče. To Fojnica, kad ja krešem uvijek ljudi prioritet, uvijek sam spreman da ljudima pomognem. Možda još ima neko dar osim mene, hoću to da kažem. Zašto ja sam nešto da radim, moram ovo ono, ljudi se toliko predali, niko ništa ne pokušava. Ono što moram uraditi, pomoći ću ljudima, jer primijetit sam do sada da imate neke djece, da ima ljudi koji to isto mogu, što ću ja sada izvedem. A to jest, ovo je jedna točka gdje se mi nalazimo danas. Ja sam to malo onako slučajno studirao, ovdje je kopana voda možda prije, ne znam da li sam se ja prije rodio ili su prije voda da se kopala, toliko nije ni bitno, ali znači da je voda kopana prije nekih 50 godina. Kuda su ljudi kopali, kako su kopali, zašto, koja je dubina i tako dalje, tu sad puno pitanja ima. U stvari, zašto ja tu sad pričam o tome, ako su u pitanju kvarovi, ako su u pitanju neki novi priključci, odakle kreni kad tu nasip zna biti, lupetam preko metar jedan, mora biti nasipa, ne znaš uopšte kada je kopano 80 senata, voda jest na 60-80, nasipa ima pola metra, ima 80 senata, ko će to sve znati? Ako ništa drugo, bar moramo o pravcu pričati vode. Kuda je voda došla do ovdje, odakle je došla, u koji smjer ide dalje, o tome se mora razgovarati u ovoj emisiji. Ja mislim da to je jedna lijepa priča sa moje strane. Kako bi to izgledalo? Kogod želi da proba, uvijek mogu ostaviti preko YouTube-a svoju poruku, slobodno me zovite, ja ću vam pomoći koliko mogu, što se mi tiče mene. Znači, ispod nas se nalazi, pored mene nalazi se šahta, pored šahte, znači voda je nekuda kopana. Baš me zanima kud. Moram malo opreznije raditi, pošto su vremenski uvjeti takvi kakvi jesu, vode već imamo kao te pljace, pa morat ću nekako pored nje da idem. Obaći ću ovu šahtu i baš da vidimo otprilike šta mi se sve tu dešava. Znači, moja se krampa, kako to neko naziva, pijuk, nije bitno to. Znači, imamo tu krampu kako se okrenula, znači automatski se okrećem s leđa i hoću da vidim da će se krampa desno okrenuti. Ako se krampa okrene desno, jedno sam siguran da šlauf ide tamo jedan. Kako vidite krampu, tako ide i šlauf. Dalje, šta je još bitno? Znači, imamo tu jednu kuću, kuda je tamo voda došla, kuda je tu kopano. Ovdje ćemo laganim tempom, mora se tu saznati kako tako. Evo, to je to što mene vuče, znači da je šlauf kopan ovdje. Provjerit ćemo još jedan puta u kojem smjeru voda je šlauf kopan. Ja kažem šlauf kopan je zemlja, naravno. Znači, ovdje negdje na čošak kuće, mi smo sigurni da je ovdje negdje kako ja sad prolazim, tako je i šlauf dole i sad koja je dubina, ja o tom ne mogu pričati. Ali se mora uvijek provjeriti. Sam pravac udara na šahtu i da imamo s druge strane gdje udara vam druga strana. Znači, mi da nam treba sad neka vanjska česma, nešto slično, znači moramo odrediti pravac, točnu točku gdje da kopamo. Evo, znači ja mogu se dole spustiti. Šta mogu raditi? Mogu da preciziram. Znači tu ispod mene mora da bude nekakav šlauf. E sad, taj šlauf, jedno bi bio siguran da šlauf dole postoji, a sad nailazi se na razne terene, znači da mora u šlaufu da bude zrak, u šlaufu mora da bude voda koja miruje, mora da bude voda koja je u nekom teškom stanju, da je voda faktički, kako da kažem, plovi kroz taj šlauf. Znači, taj smo jedan šlauf riješili. Ako smo već pričali o toj šahti i nisam je baš dobro obašao, voda je znači došla, jedno znam iz djetinjstva da odozgor voda odnekle došla, tu mi također ljudi pomognu. Kad ovako neke stvari ne znaš, ljudi malo pomognu, malo ja i to se dođe do
čiste desetke što se tiče rezultata. Znači, voda je od ozgor došla. Koji je pravac njen? To je to otprilike. Znači, mi imamo, voda je došla tu do šahte, tu dalje je otišla voda vam u moj dom i vam je otišla u neku nepoznanu pravcu. Međutim, ako nas zanima, mi to vrlo lako moramo saznati. Kad uhvatimo, sad na primjer, vam vidimo jednu cestu, znamo da tamo morale neko da proći, onda ću ja fino da sadnem ovako ovdje. I točno me zanima kuda su tu od te šahte, kako su vam ljudi kopali vodu. Ako bi vi slučajno pokušavali, morate me kontaktirati na neki način. Ne treba krampa da stoji baš ovako ravno ili šta ja znam, mora ovako stojati malo više gore. I što je jako bitno da se što više labavo ruka stoji. Ako je to moguće, da se čovjek olabavi. Ne smije noge biti tako stegnute, ne smije, mora se baš čovjek olabaviti i mora naravno stvar malo i da je trenira. Pokušat ćemo sad ovako nekim laganim tempom da malo prošetamo. Baš me zanima da tamo kuća malo prikazati ova crvena cigla. Može i posto, nije problem. Znači, ovdje su morali od ove šahte da kopaju. Kako, kuda, odakle? Malo se to prošeta, ovaj će nam krampa da nam odgovori pravi odgovor. Dobro me ovdje vrti. Moram ovdje malo da više vremena posvetim. To je taj pravac. Znači, kad bi ja sad uzeo kamen, štap, nešto bilježio, evo, primjera radi, evo, neki kamen smo našli. Uzeli smo u stvari par kamenčića na brzinu, da jedan dobar pravac odredimo. Kamen, drvo, eto, uzeli smo šabilo. Znači, imali smo ovdje negdje kamen, ne vidim ga više, evo vidim ga od prilike. Znači, mi smo tu, okrenemo se sa druge strane, da to malo provjerimo i taj drugi pravac gdje bi mogla ići. Znači, oni su pored šahte kopali 1-2 metra dalje, pa su ovdje se vam dalje pravilno tijek, kako bi mogao čovjek nazvati. Tu ćemo nešto zabilješiti. Znači, ako smo rekli ovako pravac, moramo otići jedno 5-6 metara naprijed. Ipak se izmakije 2 koraka nazad za svaku slučajnost. Okreće ludo. Znači, moram malo proći iz druge strane, sad će mi to malo bolje upraviti. Ovo je ipak jaka voda, ne bude ovako tek tako okrećala da je nejaka. Znači, sad ću pored šlaufa da idem i s jedne strane i proću sa druge strane pored šlaufa. Otprilike da nije još negdje te napravljeno vam gori ispred mene. To me dobro zanima. I sad me zanima preko asfalta, kako to moglo da funkcioniše. Imamo gore jednu žutu kuću, imamo ovdje kuću, tu su 2 kuće. Dolazimo do jednog podatka, sad ćemo to malo opširnije. Tu se nešto vrti. Dobro me okreće. Udara na ovu žutu kuću, znači kad bi postavili pitanje gdje voda ide vam na ovu kuću. Tu od ozdola dolazi, vidi se, to je to. Sad ćemo proći sa druge strane. Jer mora biti ovdje negdje račva kako god ja vidim. Ako se na 2 kuće kopalo, tačno se mora znati gdje je ti. Tu otle smo došli, idemo sad znači pored gore kamena i pravo se nekako uhvatiti.
jedan kamion gore drugu bilješku i to je dovoljno. Mi idemo sada vidimo gdje je ta voda otprilike od ove vamo kuće. Ona znači pokaziva gore smjer. Znači voda ide ovako, otprilike, i voda ide vamo, ova jedna, a i jedna ide tamo voda. Znači, kad bi ulje raspodijelilo, ulje bi negdje moglo biti te otprilike. Tu je taj pravac. Znači, sad ćemo tog kamena približiti vam gore neku crtu. Znači, imamo jedan šlauf ide vamo i jedan šlauf ide vamo. Znači, da još preciziramo bolje gdje bi moglo biti te napravljeno. Znači, voda ide tu. Imamo jedan kamen, imamo evo drugi. Znači, voda prolazi ovako od ovdje, jedna ide vamo. I evo, tu je završna faza. Mada pravo kažem, ne ovisim o tom dinaru, gledam više na seba, nisam na to ni račun, ovako je više ovako malo po fujnici. Da sam u drugi gradu ulazio, nisam, u stvari jesam, da budem prezan dole kačuni, šta znam, pozovu ljudi. Koliko sam mogao, pomogao sam, nisam naplaćivao, taj me dinar ne interesuje. A posle toga svega kad dođem i kad odem, čujem ja o tim rezultatima, kada je svaka čast, sam to čuo čestitke neki. To nakon što iskopaju i nakon što da. se uvjere. Ali moram kroz ovu priču da vam spomenem također, ja sam malo prije spomenuo šlauf, da li u njemu bude zrak, da li u šlaufu bude voda, da li je voda u tečnom stanju ili voda miruje. Također ću ovdje spomenuti kablove, ajde da kažemo, struja ili šta, znam nešto slično. Također ću da spomenem, tu je znači, javlja se bakar, a gdje se javi bakar, ja ne vidim da li je bakar, da li je voda, to ne vidim, da budemo realni. Javit će se kanalizacija, to ne vidim. Javit će mi se odvod vode od kuće i to ne vidim. Faktički, ono okreće na sve strane. Sad treba samo znači da i ljudi malo i pomognu. Da li je to, ajde, dosta dolazi do komplikacija. Otkud tuda je da je išla nekada neka kanalizacija, ljudi, ja to ne znam, ljudi su živjeli tu godinama, živjeli su decenijama i tako da ja na te odgovori nemam. Dešava se, evo, na primjer, ako smo negdje u šumi, negdje rezerva, negdje u vikendca, šta ja znam kako bi ja to mogao pisat, kvar, voda iz rezervora počinje, ne završava dole do bazena. Tu smo neki poziva, tu smo isto sanirali, sad je malo lakše, počne tu malo praksa dolazi. A naravno stvar, znate da tu dolaze na šišljad, drveća raste i tako dalje, da je to malo već. I teren je jako teško poznati, oni što su tu radili, teren je nemoguće poznati. Ako ti iz malina struja od dalama, onda se to mora tako izvesti, ako ti nije od dalama struja, nemaš tu snagu, nemaš tu moć, tako sam ja bar uspio saznati. Također sam to čuo, ali vidio nisam probavao. Cuku ako je stavio, te moji tragu kuda sam govorio, cukni kuću tu postaviti. Ako kiša pada, ako cuko ne bude noći u toj kućici, znači neće on noći na šlaufu na nekakvoj vodi, to da se razumijemo. Ajde, nebitan šlauf, bitno je kod ljudi, recimo ako ljudi naprave kuću, oni nemaju pojma, njihovo kreve gdje se nalaze, da li je njihovo kreve na toj vodi, da li se nalaze, da se kreve kako primjer samo 1 metar. Ima tu raznih caka, što doista mogu tu biti i od koristi u više slučajeva. Znači, ako cuko neće da spava u kućici za vrijeme kiše, pored kućice, znači tu zec leži. I zašto, na primjer, te kuće, kakav god je raspored kuće, uvijek se mora kreve pomjeriti metar, dva, pola metra lijevo desno, da se ne spava baš tačno na nekakvom potočiću, nego da se spava pored potočića. To jako bi ja to ljudima uvijek kajem, tu sam da pomognem koliko mogu. Pa eto, pošto smo došli pred kraj emisije, nisam napomenuo, ali sad ću napomenuti jedno 3 metra, 5 metara, neka maksimalna dubina, već poviš 5 metara ja očekujem puno lošije rezultate, ovo sve što sam do sada obećao. A za te na YouTube što me prate i vidim da me fino ljudi prate i poštuju i lijepe komentare me ostavljaju, pa bi nešto za njihovu dušu.